ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakapanimig manan ni Pare Enteng, di tatawa da, tuyang. Kita ma. Ayun. Apay nga inaldaw samutan ang nakapanimig ni Kapitan. Uy nga na, saan na ko mga ipagpakita ti panagpanimid na. Takababain no makita dagiti tattao. Apay kumano makita dagiti tattao. Kababain ayat agpanimay. Anyalangan nga iti maibagada. Adaw ti problema na. Saan nakabailan asulbaran kung kunada na. Ado nga ti problema ni Kapitan? Ay, diyak mo ah. Ay, di pa lang arud agikat na Kapitan no marigatan. Tasyakon, ti sumukat kinkwana. Kabaalam, ti agbalin na Kapitan. Ay, katuwin na. Kapitan nunlay. Kaya no naglaka. Siya, diyak kabailan. Wala nga min pa nagtalag mo kanya kay. Kasano kumakabaalam ti agbalin na Kapitan? Demon to pa'y madisiplinaan day tabagay mo. Anya? Ay, madisiplinaak mo da. Asawang mo dita. Denggam. Nagsadot ka. Awan trabahom. Mamartag ka pa'y. No kasta mabartag ka. Amin amasabat mo. Kayat mo adanugan. Kayat mo asawan. Siyak ti problema ni Pare Enteng. Wan maray. Panagkunakat problemado ni Kapitan. Manon nga aldaw ang makitkita ka nakapandimid iji tawad Nadagsen siguro ti problema na anya. Asino kumamot nga mingay ti saan nga agparikot. No dagiti ka barangayam, kat saan damot nga agraem ka dagiti opisyal da. Ay, no siyak maray. Dakkel ti panagraem ko kada kayo nga opisyalis may. Nibadong ko adawang babayin da. Panagkunak, iso ti kadakkelan a problema ni Kapitan. Ngamin, mang parnuay iti gulo no kasta amabartag. Ay, dayta ti dakkel a parikot ko itamaray. Sapay awan trabaho na. Kahit ti kumita ti tabalay na Kapitan Chip. Tapay, mate. Makikita man ni Kapitan ni. Nakapanimid. Diyak man mo kinianggal ka. Ta nakapanimid mo't akanayaw. Dan sa problema na Chip. Kasta ngamin nada parekot ka. Ag panimid akmat iti kasta unay Sakot sa anak nagpanimid. Tadakas ka no ti agpanimid. Nagkunamak kang kamay. Ni tata ba daw? Ni may tata ba daw? Ay, agor ka. Speaking, lumabas dito'y paradaan. Ay, sigurado nga agawis mo nanday ta iti shot. Imbag kumano, iso ti gumatang iti arak. Ay, wangag paiso niya. Makin-inom lang, may. San agumatang iti arak? Pakpakawan mo't ano siya. Mas daaw dagiti ka barangayan tayo, Kapitan. No apay akanayon ka nakapanimid iji tawayaw. Ay, asino ti mas daaw? Ni Kabadong, ni Marituyang, kan uray syakmat Mas daawak, no apay akanayon ka nakapanimid. Mas daaw kayo gayan. Ibagbaga dagiti daduma, nga ado ka no, ti parikot mo. Ay, amuklatan no asino ti mangibagbaga. Amok, ni paribadong anya. Wan, Kapitan, ngam panagkunakat iso ti kang runaan a parikot mo diti barangay tayaw. Iso ka day, Kapitan. Saan mo ta? Kat asino ngay nga rod ti parikot mo? Ay, narigat ti agibaga iti sa bali. Ay, kat ibagam ita kanyak kwarta ti parikot ko. Agpapada tayo. Kwarta amin ti parikot tayaw. Asino ka di ayat isaan nga agparikot iti kwarta ka da tayaw. Ay, ada pa'y sa bali a parikot ko. Ay, amok daytan, Kapitan. Awan matiba ko kwarta mapada may. Agpapada tayo kunak tumaw. Ay, saan aday ta ti parikot ko? Anya ngay nga rod ti parikot maw. Ay, problema nga rod. Ta nagadumat ti kwarta. Anya? Problema no sa dino ti pangigastosak. Nagmayaten day ta parikot mo, Kapitan. Kasta ko mamot ti parikot ko. Di kay kayat ko. Maray, amo ko ti problema ni Kapitan. Imbaga na ken ka, Maray. Wan, nagsarita kami di barangay Holitay. Anya ngay kano ti parikot na, ni badong ka? Saan, Mat?
Problema na kano ti kinaado ti kwartada kan ni Maribanang. Ay, saus! Nagmayaten ngay deta problema. Uray siya kuma. Kasta kumama ti problema. Ay, uray siya, maray. Nagmayaten ngay ti maadaan iti problema, kasta. Isugaya masaan arumrumwar di tabalayda ni Maribanang. Bambantayan na di kwartada kan ni Kapitan. Siyak nga ron ti dumanon no kasta. Tamapanak man umutang iti kwartada. Am-amuda tapay nga ta. Tapay kit dinasaan. Kasta kano dagiti tattao akla at abumaknang. Nagbiit da makalipat. Ay, kasta nga ta. Sa kumamot ti maadan iti problema kas kan ni Kapitan. Na. Adda kagayam di tao, Saib. Di da nadlaw kat itayak pa nakatugaw dito nga agdengdeng iti istoryayo adwa. Kada ka mga mindi taigay. Lukas ta, nangagmu amain ang nagistoryaan mai. Opo. Di mo istoryaan iti sabali di nang ngagmaw. Ay, saan ang mabalin nga istoryan iti sa balay? Saan na mabalain? Apay, si kakagawad, inistoryan magkanina na tuyang. Ay sus, marituyang. Uy, di mo istoryaan iti sabali, wad. Day tatijak masigurado maray. Siyak nga main, no adamadamag kaw, naskan nga istorya iti sa balay. Ano saan? Jak makaturaw iti rabi ay. Lawlawan ko na nang istoryakan ka. Badong, ayan mau. Adda ka nakatugaw dito sa alas. Sang-sangun na lang arutin, pero kinakpailang may. Adda na damag ko kini kumarik akwanang. Isaw, ti umay ko istoryaan kan ka. Dayta ka manay. Ag-istorya ka manan ako nakaon. Yak kaya tadang ganda itang istoryang tuyang, no saan napudpud na. Denggampay ngamin nga umuna, Ay, sanay. Sana ka interesadaw. Amaw, na niya ti parikot ni Kapitan. Kwarta! Ay, papada tayo na, iti parikot. Parikot na di kinaadaw ti kwartada. Saan da nga amaw, no kasanuda ka no agastusan. Dayta ti parikot na? Dayta mo, timbaga ni Marijuanang. Ay, mapankunto mga bisitahin dayta akong parik. Kasapulan na ti balakad ko kay. Itatanadamag mo nga do ti kwartana, mapan mo bisitaan na balakadan. Chip, ada kahit kung ibagakin ka. Jak sa ibaga? Lukluk na kasama eh. Saan, Chip? Talaga nga kahit kung mga istoryaan da ito eh. Kat istorya mo na. Ay, saan? Apay? Agung ni kagawad ko anang. Binilin na kadyak ka no mabalin nga istoryaan iti sa balay. Kasta. Makitam dagiti maskals ka. Apay dagiti maskals mo. Kaya naksamot na bitugahin, Chip. Ay, lipakan na kaday. Wanay. Ay, sige, istorya akon. Tirugay may tirugay. Ay, kampay iday. Apay akampay iday. Kahit mo asawain. Adda idi napasama ng istoryaan. Saan, Chip? Kahit apay nga da kampay idi na. Kunam nga irugik. Ay, saan mo nga irugay? Basta istorya maun. Direct to the point. Enteng, apay ang nagadumot ng ti tao di taruar ti balay. Apay? Nakapila damutan. Umuna ang nakapila ni kumparim, abadong. Natipilpilaan da? Ay. Ingkakasarita ida. Anyat pilpilaan nyo, paray. Ay, sana ka makipilpila, paray. Umay ka bisitaan. Yak manam mo na gito'y kabaranggayan, no apay ngay may daan nagpila. Anyat tipilpilaan nyo. Umay kami dumawat iti kwartam, Kapitan. Nadamag mi ngamin nga do ti kwartam, kaday ta ti problema. Kapag naindak, naglisi kayo tamat na. Ay, may samot na ito akwarog. Apay akwarog. Umayak dumawat iti ado akwartam ang kay. Kastamot lang tiket kung ay bagaking ka, paray. Ay, agawid kayon, tadyak mangted iti kwarta, iti uray asino man kada kayo. Apay ngayang kay. Kano yung bagang paray, adakas tagim imat. Saan ka mo nakasta, Kapitan? Nangag mo, paray. Mangibingay ka mo tahiti kwarta, paray.
Maray, amumin no ape asaan ka nga umay makikaruba. Uray san mo nga ibaga, amo milatan. Amume nga ado ti kwartayo kan ni kapitan, kat saan nyo nga amo ti pangigastusan yaw. Iso ati maibagak maray, saan kayo ko mga agim imaw? Ikanda kamay. Pagbibingayan tayon atap no awanan ti problema yaw. Da kami laeng ako kumarim ti ibingayam. Saan mo nga ikanda giti daduma? Wan, Maray. Mano ti ited mo kada kami ngay kani Mari tuyang. Day tagayam ti pampanunutan nyo, adwa. Tano saan da kami nga ibingayan? Amaw ti aramiden may? Nay, anya gay ti aramiden yaw. Ay, marikwanang. Anya nga minin di nagtungtungan tang aramiden ta? Ada ayamot nagtungtungan ta? Ada! Nagtungtungan talang idi kalman. Plinano ta pa yun. Ay, awa mo malagip ka. Kano plinano ta nga hold upon ta ni maaribanang no saan na ta nga ibingayan iti kwartada. Ay, unay matanday ta plano yo. Nakamamak mo tanday ta plano, Maray. Plano ta dua. Ay, makapanirbiyaws. Ay, wen, makapadanag adenggan. Ay, maipadamag tukit din tinagan ko akagawad, ahol dapat. Ewan niya, Che, nakadawat ka iti kwarta ni Kapitan. Tasya mamati mapandumawat. Sana ka nakadawat, uray singkaw. Na, apay adi nakainikan ko, no, ibaon na ka nga, ginaw iti nagkapyan na di barangay hall. Nagtala na ka man. Ay, siyak tulat na ti mapandumawat ay. Sigurado nga ikan nakadagaws. Kino naggagatak, Che. Uray sa dino ti pangibaunan na kanya, kaya mapaanak adagos. Naglastog ka nga sasaw. Uray ibaon na nga aglampaso iji kalsada, kaaramidag. Apay nga tadi kami laagawi dan iji balayo paray. Nakatugaw kami latan dito'y agdan mi. Uray anya pa iti bagbagan paray, sana nga gawin. Aging gadinak ibingayan iti kwarta. Ha! Ay talaga apat yan nga ado ti kwarta. Aming kamay, dahil ti patsin mi paray. Iso nga ikan na kaun, tagur uray ni tuyang ko, ija balay may. Ha? Awan igatang may itisidayan mi paray. Igatang iti si Dano, no igatang mo iti arak. Ay, katadami dito na paray. Ay, awan maitid ka. Amaw nga ado ti kwarta nga adda kanyak, ngem pundo ti barangay dayjay. Iti sumit lang ah. Na, Pundo ti barangay, anaskin na pagnumaran mi abu marangay. na Iso nga ikan na kun paray. Talaga pagnumaran ti bumarangay. Ngem sana mabalin nga iwaras ko. Jak mabalin ti mangtid iti asinuman. Oh, Ita manday ta kinaimot mo paray. imot ka dyan. Proyekto ti pakausaran day dya kwarta. Isaw, ti pagnumaran tay a bumarangay. Ay, gits mo, paray. Ay, Jack Gates paray. Na- Basta mangtid ka. Ay, kahit mong sakit nga ikatenda kun iti kinakapitan ko. Ikatenda lang araw dahil. Makaswanak pa'y. Apay, kaya't mo mapasamak dahi ta iti kumparim, pare. Ay, sa bagay, awan pagbalon ko king ka, no may balod ka paray. Makitam dats. Awan to pa'y si dainyaw. Adakit maibalon mo kanya ka. Oh! Kwarog, nakatugaw kamot di ta nakapanimid. Nasakitinagam ko kanyang kail. Apay manen aya. Dumamudawat ang iti kwarta na. Hindi nakinikan. Enteng, umay ka man ditoy. Ay, bakit ba? Adda ibagbaga ni Kwarog. How are you? Ay, makasangsangit kamat ka, naka. Apay ka no, adi mo ikan iti kwarta na. Kwarta lagayam. Ay, mabit lang tamang kautak iti bulsa ka pa. Tagla nga dumawat. Di napaikan. Atoy. Ay, adaklaklako iti ice cream. Inka gumatangan. Ay mo na. Naggumatangain. Muna ita kwarta mo. Na, Partak. bainti mo ilagayam ti kasapulan na. Hanggang di mo pa'y lainikan adagos. Pinagladingit mo pa'y lajay ka anakam. Badaw, itaman pa'y ajak nakita ni Kapitan ang nakapanimid di tatawad. Nasolbar na siguro, ti problema na. Addan nangigastusan na ijay ado a kwartada?
Saan na kwarta da jay tuyang? Kwarta ti barangay. Usa rin da para ka nagiti proyektaw. Nagkunakan ka? Ni parinting ah. Kunak man no kwartada. Hold upon ta kumaida. Ay, di ka lamabay ngagpanpanunot iti kasta. Ay, katsimbri awan gayang kwartata. Ay, yagtrabaho akon. Tapnusan ka, reklamo ngawan kwartata. Hala, aglisi ka dita. Tindak agkarpintira. Ay natatabadong. Saan mo nga apalan ti pundo ti barangay? Kasta, agtrabaho ka kiti. Tapno maadaan ka, iti kwarta. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.